nagusuje cyane ukomeje gukurikira Gospel Society TV. Uyu numwanya ngiye kwageza ikiganiro gikurikira niba ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video. Ngiye nitwa Manase ngwayikaze muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video nziza tugenda tubagezaho, kandi twandike muri comment uko mvise iyi video. Tugiye kugaruka mu ntambara 10 za mbere zabaye ku isi bishingiye ku yobokamana, haba muri Afrika, Aziya ndetse no ku yindi migabane itandukanye. Ese havugwaga iki naye mateka ku ntambara zabaye? Tugiye kugaruka ku ntambara 10 zihariye rwose zabaye hashingiye ku yobokamana. Mu mateka y'isi yobokamana ryagiye riba inkomezi, imbaraga, icyerekezo, ariko rimwe na rimwe rihindura n'isoko y'amakimbirane. Abantu barwaniye amasengesho, imigi yera n'imyemerere biyita ko ari ukuri gusa. Umwe yavugaga ati Imana iri kumwe natwe, undi nawe akavuga ati Imana yacu niyo y'ukuri. Ariko iyo myumvire itandukanye y'ukwemera yagiye isiga amaraso n'amarira ku isi hose. Kuva mu kinyejana cya 11 kugeza mu cya 19 abantu barasanye, baricana, batwika insengero n'imigi, bavuga ko barwanira Imana. Iyo Mana yabaremye bose nk'abavandimwe bayihindura impamvu yo kwicana. Wayikaze muri iki kiganiro. Iyo witegereje neza amateka usanga intambara zishingiye ku yobokamana ari ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora kwitiranya Imana n'ubutegetsi, kwemera n'inyungu. Abami, abapapa, abayobozi, abapfumu n'abapolitiki bagiye bakoresha idini nk'intwaro, bigatuma amahoro atagwira ku isi. Muri iyi nkuru ndende turagutembereza mu mateka y'isi, tugusana n'intambara 10 zishingiye ku yobokamana zagaragaje ko abantu barwanira Imana ariko bakayitakariza mu nzira. Wayikaze muri iki kiganiro. Wambaza ngo intambara ya mbere ni iyi? Intambara ya mbere y'Abakristo, First Crusade, mwaka w'igihumbi 195 kugeza mwaka w'igihumbi 199. Iyi ni imwe mu ntambara zamenyekanye cyane mu mateka y'isi yose. Mu mwaka w'igihumbi 195 Papa Urban wa kabiri yahagurukije abatuye Burayi ababwira ko umujyi wa Yerusalemu aho Yesu yabambwe kandi akazukira uri mu maboko y'Abayisilamu. Yababwiraga ko avuga ngo there was blood, bisona ngo Imana ibishaka mu buryo bw'iyobokamana. Abari bajya kurwana yababwiraga ko ari urugendo rutagatifu, umuntu wese azapfira mu rugamba azabona ubwami bw'ijuru. Ibyo byabaye nk'ubutumwa bukomeye bwahagurukije imbaga y'Abanyaburayi ibihumbi n'ibihumbi. Urugendo rwabo rwabaye urw'amaraso n'inzara. Bavaga mu bihugu bitandukanye nk'Ubufaransa, Ubutaliyani n'Ubudage, bakagenda ibihumbi by'ibirometero berekeza mu majyepfo. Mu nzira barasohoraga bica Abayahudi n'abandi batari Abakristo, bavuga ko ari abanyamahanga b'Imana. Mu mwaka w'igihumbi 199 bageze i Yerusalemu bayifata ku ngufu, barica abagabo, abagore n'abana bose. Umujyi wera wari wuzuye amaraso. Nubwo abari bayoboye urugamba babonaga ko batsinze, mu by'ukuri bari batsinzwe n'umutima. Abayisilamu nabo bahise bashyiraho umugambi wo kwihorera, bituma hatangira intambara zindi nyinshi ziswe nka Crusades. Iyi ntambara yatumye Abakristo n'Abayisilamu bihora birebana nabi imyaka irenga 200. Byerekanye ko iyo abantu babangikanye Imana n'inkota ubu biba bwegereje. Nshuti yanjye, intambara ya kabiri wambaza ngo ni iyihe? Intambara y'Abaprotestanti n'Abakatolika yabaye mu mwaka w'igihumbi 1522 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1697. Mu kinyejana cya 16 umusore witwaga Martin Luther, umupadiri w'Umudage, yanditse impapuro 95 zigaragaza ko Kiliziya Gatolika yarenze ku mahame y'ijambo ry'Imana. Yashinjaga Papa gukoresha Abakristo mu nyungu za politiki n'amafaranga. Aya magambo ye yabaye imbarutso ihindura amatwara mu idini y'Abakristo. Ivugururwa Reformation, Abaprotestanti baturutse mu bigirwamana y'Ubukristo batangiye kwanga ubuyobozi bwa Papa, bavuga ko umuntu ugomba kwegera Imana adakeneye umupadiri cyangwa umuhuza. Ibi byabaye nk'umuriro watwise Uburayi. Ibihugu nka Espagne, Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza byasigaye bikaranyije abantu. Mu mijyi Abakatolika baricwaga n'Abaprotestanti
n'abaprotestanti bakicwa n'abakatolika. Intambara yasenye insengero, itwika imijyi, isenya imiryango, n'abantu barenga miliyoni 3 barapfuye, abandi barahunga. Nyamara muri iryo curaburindi havutse icyizere. Abantu batangiye kubona ko idini ritari intwaro yo kwica, ahubwo ari uburyo bwo kuganira n'Imana. Imyaka yakurikiyeho ibihugu byinshi byashyizeho itegeko ryemerera buri wese gusenga uko ashaka. Ibi byabaye intangiriro y'ubwisanzure mu by'idini ku isi yose. Wambaza ngo intambara ya gatatu ni iyihe? Intambara y'imyaka 30 kuva mu mwaka w'1618 kugeza mu mwaka w'1648. Iyi ntambara niyo yishe abantu benshi kurusha izindi mu Burayi bwo hambere. Yabaye hagati y'abaprotestanti n'abakatolika, ibihugu bigize Ubudage n'Uburayi bw'Amajyaruguru. Yatangiye ubwo abaprotestanti banze amategeko ya Habsburg, yari igihangage cy'abakatolika. Bavuga ko irenganya abatemera papa. Uko ibihugu byiyongeraga mu rugamba niko intambara yagendaga ikura. Ubufaransa, Espagne, Sweden, Denmark n'Ubudage byose byinjiyemo. Imijyi yarasenyutse, amasoko arangirika. Ubudage baricwa n'inzara n'indwara. Bivugwa ko abarenga miliyoni 8 bapfuye mu mwaka w'1648. Amasezerano ya Westphalia yasoje intambara ashyiraho ihame rishya: buri gihugu gifite uburenganzira bwo kwihitiramo idini. Iri ni ryo soko y'iryo kwita ubwisanzure bwo kwemera muri iki gihe. Intambara y'imyaka 30 yasize isomo rikomeye y'idini ritandukanye, ubwenge bisigara ari ikibindi cy'amagambo n'urwango. Ariko iyo abantu bemeye ko Imana ari imwe, batandukanye mu nzira, amahoro arashoboka cyane rwose. Intambara ya kane wambaza ngo ni iyihe? Ni intambara z'Abafaransa ku idini mu mwaka w'1562 kugeza mu mwaka w'1598. Mu Bufaransa, abaprotestanti n'abahuguenote n'abakatolika barwanaga ku burenganzira bwo gusenga. Umwami n'abatware batandukanye babaga ku ruhande rw'amadini atandukanye, bituma igihugu kiba ivurungutwa ry'amaraso. Mu mwaka w'1572 ubwo habaga ubukwe hagati y'umwamikazi w'abakatolika n'umuyobozi wa Protestant, abantu benshi bazaga ko bizazana amahoro. Ariko mu ijoro ryo kuwa 23 Kanama ibintu byahindutse. Abaprotestanti barenga 20,000 bicwa mu mijyi ya Paris. Iri joro ryiswe ubwicanyi bwa Saint Bartholomew. Imijyi yose y'Ubufaransa yabaye urwamo rw'amasaso, amarira n'amaraso. Ariko nyuma y'imyaka myinshi, umwami Henry yasinye amasezerano ya Nantes mwaka w'1598. Abaprotestanti uburenganzira bwo mu gusenga. Ibyo byari isomo rikomeye. Igihugu kitagira ubworoherane mu by'idini ntigishobora kugira amahoro. Ubufaransa bwarahindutse bwiyubaka bushya nk'igihugu cyemera ubwisanzure. Intambara ya gatanu wambaza ngo ni iyihe? Intambara ya Taiping Rebellion mwaka w'1850 kugeza mu mwaka w'1864 mu Bushinwa. Intambara y'iyobokamana yiswe Taiping Rebellion yabaye imwe mu zihitanye abantu benshi cyane mu mateka. Umugabo witwa Hong Xiuquan yari yarigeze kugira inzozi avuga ko ari umuvandimwe wa Yesu. Yashinze idini rye, avuga ko Imana yamuhamagaye gukiza isi y'ubupfapfa. Yahinduye imyemerere mu gihugu cyose, avuga ko buri wese agomba gusenga Imana imwe gusa kandi akareka gusenga ibigirwamana. Ibyo byarakaje ubutegetsi bwa King, maze intambara itangira. Iyi ntambara imaze imyaka 14 isiga abarenga miliyoni 20 bapfuye, abagore n'abana barishwe, imijyi iratwikwa. Ariko abantu benshi bagize amatsiko yuko intambara ishobora gutangira izina ry'Imana ariko igasiga ubusa. Mu mpera zayo ubutegetsi bwa King bwasubiye mu maboko y'abami, ariko Hong Xiuquan yapfuye yiyemeje ko ari umukozi w'Imana. Iyi ntambara yasize isomo rikomeye. Ubushinwa ku isi iyobokamana ridafite urukundo rihinduka umwijima.
Intambara ya gatandatu wambaza ngo ni iyihe? Intambara ya Aksumit. Intambara ya Aksumit na Prussia mwaka wa 570 kugeza mu myaka ya 578. Mu gihe cya kera mu karere ka Arapa yepfo habaye intambara hagati y'ubwami bwa Aksum, Ethiopia ya kera ubungubu, n'ubwami bwa Prussia. Aksum yari igihugu cy'Abakristo, Prussia ikaba ishingiye ku idini rya Zoroastrianism. Ibihugu byombi byarwaniraga Yemen, igihugu cyari gifite agaciro mu buryo bw'ubucuruzi bw'amaraso n'imibavu. Buri gihugu cyashakaga kwigarurira icyo gice, ariko impamvu z'amadini zaje kubyongeramo umuriro. Aksum yavugaga ko irwanira gukiza abemera Yesu, Prussia ikavuga ko irengera imyemerere yabaye. Iyo ntambara yagaragaje uburyo bw'idini ishobora gukoreshwa nk'impamvu yo kurwana, nyamara mu by'ukuri ari inyungu z'ubucuruzi. Nyuma y'imyaka mike ibihugu byombi byasanze byarabuze byinshi, abantu bapfuye, ubukungu burasenyuka n'imibanire iracika. Intambara ya karindwi wambaza ngo ni iyihe? Ubwicanyi bwa Saint Bartholomew mwaka w'igihumbi kimwe 572. Iri joro riri mu mateka y'amarira yabaye ku isi. Yabaye mu Bufaransa ubwo abaprotestanti bari bazanywe mu mujyi wa Paris kwizihiza ubukwe bw'umuyobozi wabo, ariko mu masaha make leta yahise itanga itegeko ryo kubarimbura. Abantu barenga 20,000 barishwe nabo mu masaha make cyane rwose. Amaraso atemba mu nzu n'amahanga. Abagore baratabaza, abana bararira, insengero zisigara zisa n'izo mu gituro. Ibi byabaye ikimenyetso cy'uko idini iyo rihojwe n'urwango rihinduka intwaro y'ubwicanyi. Intambara ya 8 wambaza ngo ni iyihe? Intambara y'Abepiskopi mwaka w'igihumbi kimwe 639 kugeza umwaka w'igihumbi kimwe 640. Mu Bwongereza umwami Charles wa mbere yashakaga gutegeka uko abantu basenga, ashyiraho uburyo bwa Gatolika mu gihe cyari gikomeye kwa Britani n'Abepiskopi. Abanye-Scotland barabyanze, bavuga ko ubutegetsi butagomba gutegeka Imana. Intambara iratangira, abantu barasana mu izina ry'imyemerere yabo. Byabaye intangiriro y'intambara imbere Bwongereza iza gutuma umwami yicwa nyuma y'imyaka mike cyane. Iyi ntambara yerekanye isomo rikomeye hagati y'idini na politiki, yigisha ko igihe cy'ubutegetsi bigira nk'Imana, abantu barahaguruka, amahoro y'ukuri aboneka ari uko buri wese aha mugenzi we uburenganzira bwo gusenga uko ashaka. Intambara ya 9 wambaza ngo ni iyihe? Kariturik Papi mu Budage. Intambara yabaye mu 1871 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe 1878 mu Budage bwa Otto von Bismarck. Leta yashatse kugabanya imbaraga za Kiliziya Gatolika. Abapadiri barafungwa, amashuri y'amadini arimwa, insengero zikarindirwa. Bismarck yavugaga ko Kiliziya igomba kumvira leta mbere y'Imana, ariko Abakatolika barabyanze. Intambara yo mu bitekerezo yasize igihugu gitotewe n'amakimbirane. Nyuma y'imyaka 7 leta yasanze ko ntishobora guhatira abantu kubagirwa Imana, maze ibareka. Kariturik Papi yasize amasomo: ubutegetsi bushobora guhindura amategeko, ariko ntibushobora guhindura kwemera mu mutima. Intambara 10 ari nayo dusorezaho wambaza ngo ni iyihe? Intambara yo kwibohora y'Abagiriki mwaka w'igihumbi kimwe 821 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe 829. Abagiriki bari barigaruriwe n'Abaturikiya, Ottoman Empire, mu myaka irenga 400. Abenshi muri bo bari Abakristo, mu gihe Abakatolika mu gihe Abaturikiya bari Abayisilamu. Intambara yo kwibohora y'Abagiriki yabaye urugamba rwo kugarura uburenganzira bwo gusenga n'ubwigenge bw'igihugu. Amadini yagize uruhare runini mu gutera Ubudage imbaraga. Abapadiri
sacerdote batandukanye babaye abarinzi n'abarwanyi. Imyaka 8 y'urugamba, Grace yabonye ubwigenge bwayo. Igihugu cya mbere mu Burayi kigaruriye ubwigenge buvanzemo n'iyobokamana. Iyo urebye izi ntambara zose usanga nta ntambara n'imwe yigeze isaba ko abantu bayicana kubera zose zituruka ku bantu babonye ukuri mu ndorerwamo n'inyungu, ubutegetsi cyangwa ubwoba. Ariko iyo abantu batangiye gusobanukirwa ko idini ari urukundo, ko Imana itarwana, isi ihinduka ahantu heza. Amahoro y'ukuri ntabwo aboneka mu nkota, ahubwo aboneka mu mutima wicisha bugufi n'inshuti yanjye. Intambara z'iyobokamana zatwigishije isomo rikomeye ko uko imyemerere yaba itandukanye kose, umuntu ntagomba kubona mugenzi we nk'umuhozi. Ahubwo bafite isura y'Imana. Murakoze cyane, murakoze kumurikira. Iyi ni Gospel Society TV, mwabanye nitwa Nigero. Nakagaruka ciao. Ukomeze kugira ibihe byiza, ndabakora cyane. Bakora subscribe kugira ngo muzajye gukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Ciao, ndabakunda cyane. Mungu awabariki sana.